Ngikubingelela imbukeli ngiphinde ngomkele kusimanzonke seqethaza indaba ifika ngaso-ke isikhathi inyanga edumile laphana-ke yena-ke uZikode-ke uphumele-ke obala washo ngempela ukuthi laphana-ke kuwona-ke umkhonto-ke into ababeyizele bona laphana-ke naye-ke laphana-ke umzimba ukhalimale-ke babeyifunela nje isikhundla kuwona-ke laphana-ke umkhonto. So ngikhumbula ukuthi-ke uZikode naye-ke laphana-ke umzimba okhalimale belaphana-ke kuwona-ke umkhonto babezishoshovu ngempela behamba phambili mangabe-ke kukhona-ke into edingakalayo ngokuphuthuma laphana kuwona-ke umkhonto kokutholakala-ke bona-ke uZikode laphana-ke inyanga ngempela-ke ezaziwa kakhulu-ke kuwona-ke laphana-ke uTikTok usegcine-ke esephumela-ke obala ngempela ukuthi ngempela-ke into yayibaphosa laphana-ke iyona-ke imali nezikhundla mbukeli. Ake ngikuphe yona-ke ivideo yakhe-ke laphana-ke uZikode eyisholo yena mathupha. Siyabonga. Bafowethu, the truth must be told. Singaloku esikhohlisana. MK vele sangenela imali. Mina nje ngiyibeka mina ngesingami ngangenela imali mina bafowethu ku MK. Sinalabangani bami labesangena nabo. Yathi mayiqala uMK ivela. Sathi ke na asiyijoineni lenhlangano ngoba inhlangano entsha. Siyoba bokuqala bayodla ama benefits enhlangano. Singaloko nje sikholisana sizazi ngene lokusebenzela iqembu kwasha kwacema kavutha amalanga yera. Ukuthi imali sasizoyidla kanjani kodwa kona sasingenele kuzodla imali enhlanganweni bafowethu. Ngeke siloke sikholisana bafowethu. Ngabe uthi asingenele kona kuye eParliament noma kuba wo premier noma kuba wo minister noma yini. Hayi kona vele sasingenele imali kuMK bafowethu. Sezwe kuthiwa ke na o minister bahola 120,000 ngenyanga. Sezwe kuthiwa ke na iParliament member ihola ngaphe ko 100,000. Sasingena ukuthi siyohlala ke eParliament siyohlala noma singeke senze lutho kodwa kusala imali siyayidla. Hayi keep imali sasispenda amarala amaningi ayenziwa yithina lana mfethu siqasha abaculi mfethu mfethu siqasha amatekisi mfethu. Cha vele sasingenela imali kuMK bafowethu. Mawutshala imali ulindele ukuzophumani wena? Ngokubuza nje wena. Utshala amazambane ulindele ukuzophumani beetroot? Sasitshala imali asilindele imali nakhona lapho. Cha vele sasimina nje vele ngangifuna imali kuMK bafowethu. Qiniso lihle. Ngale kokulonge ngimkhohlisa bafowethu ngithi hayi. Inhloso yami ukusebenzela abantu. Cha abantu sasizobasebenzela phela bafowethu. Kodwa into eyahamba phambili imali. The truth must be told. Yabona? Ngaloko nje sikhohlisana mfethu sasingenela imali. Sinabangani bami. Nabo umzimba ukhala imali, nabo babukhomo, nabo Dr Dlamini, nabo Khehlelezi bonke laba bantu benze ngathi bebefuna ukulontuza iMK kathi bazele izikhundla laphana. Bathe sebebona ukuthi akusahambi ngendlela yabo sebeyiveza ukuthi thina laphana sazele izikhundla sabona le nhlangano iqala sayikhampenela sabona ukuthi akuthi mekudliwa amaqatha kube yithina abantu bokuqala bathola amaqatha bawashweba. Just uZikode-ke uyikomika yabo like le nto akayithathanga ayifaka ekhanda njengomzimba okhala imali so ephonto othi umzimba okhala imali wazi ukuveza ulibali ukuthi thina sathenjiswa izikhundla eParliament. Like how come uyinyanga uthenjiswa izikhundla eParliament esigodlweni ushiye ba uzoba lapha nina abantu esigodlweni ufunana nezikhundla koParliament. So bafethu kuningi kusamele kulungiswa lapha kuMK.